Hello guys, good morning. Karong adlaw mang-harvest mi og Kentucky Bagyo beans. Mga laya nga Bagyo beans kaya amo ang gamiton pang similya. Akong kauban si Inday Nek-nek. Pagitunon guys, ning mga laya nga Bagyo beans ra ay. Maning similyahon. Dara day. Una niya mong na-harvest guys. Amo apa ning kuanon. Tiwason, daghan pa mig harbisonon. Hi day. Harvest ka day. Ha? Gihan keng bata nang harvest. Una niya mong nga harvest guys. Ulat.
Muna ni siya guys. Daghan kayo. Daghan na. Ano na yun?